Kiumia kihituku thukuru-ini kuuma kaunti-ini ya Mombatha ni ciahingirwo kurumirira arutani gukorwo na murimu wa COVID-19. Umwe wao ari murutani munene wa thukuru wa Tononoka na uria ukuire akiamukira urigitani. Mohamed Hamis akuire akiamukira urigitani thibitari-ini imwe tauni-ini ya Mombatha kuria thikirwo kaburi-ini ka kuumana tauni-ini ya Mombatha. Thukuru ici cieri Tononoka na thukuru wa Star of the Sea cithiete na mbere kuhingwo kwa ihinda ria ciumia 2 kuria gukorwo ikihuhiririo dawa ya kuororohia moruru ma murimu wa COVID-19 na kuria arutani undu umwe na arutwo mathiete na mbere na kuiga keheri-ini. Umuthi andu 276 nio monekanite na murimu wa COVID-19 thutha wa ithimi 2,126 guthimwo. Namba ya arwaru guku bururi-ini ikirugamira arwaru 49,997 guku andu 220 makihona murimu uyu na gukinyaniria andu 38,429 aria mahonete. Guko andu 18 magikua kumana na murimu uyu na gukinyaniria andu 920 aria matoretio ni murimu wa COVID-19. Gukinyaniria na riu andu 20 nio mari ICU, andu 52 makihuthira mashini cia kuheo riera, guku andu 20 mari HDU. Ithabu riothe riaria mari mathibitari-ini ari 1,191 guku andu 1,406 mari mubango-ini wa kwamukira urigitani mari micii. Ngiribotera Kameme TV riturako ni Wanjiru wa Foro.